Mema kwaba edeba emergency Ghana TV so enedie asema ababe piemu ewa hase no. Ye maami a wedi 42 years eden asem abeda ma Lydia ewa Lawson TV anase Lawson FM so na nsema oka ne se one bema atena na sisi ano awawe mu nsem ena abemu abema na ye na adwen se oma no emma so. Eni nti no bi bisa se kwan ben so anase ade nti ena bema no kasa. And in the end, some men never can yakwashi video no abaye ba. Na mabeji wajinche edi afa asemwe hu. Na so answer na yebe kono na me catch or baby ase. Se bema aye na adwen se obewawe wa misre emfa o couple enka ho. Inti yanko nemkohwe video no emas. Akwaba. Ya kasaden. Why? Kasaden pa na asem a eda ho no. Enya asem ketwa. Kan obi ante na onhunu no anka bi ma wate okay so ubo din a na ba bia wo frefi ebaaye no obaaye no na waka pacho ye frem na ama pacho me fi Wood Village Sokoban pacho me ne be na wo ho no na ese ye be ware afi me be shede tina so onware bim aware na tine ni so enti me nko me bi ote so mama nsi wo no bim se me si wo no mo a obe ha me I'm sad ya ni me mo wani na wonti me warme dia wonso me amenko where we sister where we oh emotrinko where we oh sister MFK baba babu o sati mu bio mo so ne ba ma bi na wo ho patran mo hihya aware e patran na o se onware bio patran tie ano no patran da be na mo hihya sa aware no mo tena mere ben. It's not 7 years. In Fianson. Patran. Not on order. I'm in 96.3. Me honya anya kono until o mama hono. Me abrewa. Oh. My power real ho. Now when you feel say I was what power real ho. Anya 42. 42. One pa ho. And one also so what say? Benya be. Mami, can tell one home ben radio no. Be 47 going 47 kono na just ochen wumfie num ana ochen bebre oh okay bebre num de enhye da anya bebre sa ba ochen wa ankasa eniti woni ne tena aye no eden na ekokoso afedie ate nani so yi so wa me no so waka say o se me metena ne nchen tema metena ne nchen ya 1st January obeyi ho afira awade anim na me se wo me nware wi a meba no hu me ma me tia me hwe maame nti ware wi a meba ase da bi chinchina on the 1st January obeyi ni ho afiri aware enu 96.3 me friend say wa me miska wa se wa ka me se January obeyi ni ho afiri aware nti o me ni aware bi a bi oni we yi ni ho afiri ma fi we wo sha baba foforo ase onti me ni mentena bi simple say ya ana wakachira phone so ananse frau ni fie ho me kodo ho a face to face de bia sa na wakachira me sa pa di 1st January ya no started obasa say weekends on miska bi okay Friday I no 50 cedis so last week on my week so wa me oh na just ya akọ nani mu anisa na ya no ma wo say 96.3 okwa no ho a 50 Friday or 50 ni send me wo ha na bia fa ka akọ okay sika ekọ no ote hen say abuaso enti wo free Kumase ekọ wo wote hen Wood Village village na chese wo fa ka eba besi Angraga Junction na chese wa fa abuaso e ho de yegire jaka bisika yetia na mafa so sansa metimi akọ oh okay ni obre wo nkwa na sika na so ensa won nsam da na akwa aka kire no onimi kan na akire no me na me hunu mobo se bia onye mbone afi me hwede wo ye no afi wo de bone etua wo ka de mama nyina nya ne fe ba wo ehye bibia me ane ma mienu kwa me na hwe wo mo oh sa sa me de ma no kwa ko ma ono no maame no nya bibia ma to na ko maame so sira wa so de wo nwale biem awala te ni so oba papa nie na eche se wo ni tira mfie su ni nyina no afi bia dura wo na ototo o maame enema ene ne ma enema wa wo say mienu wa baba ko be ba ko no mo akurase okay for mo ba ko masia ano mo tama hwe mo sa mo ni mo hu nyina ya mia me dempa bo singete wanda we bia ya mia me dia
wo to oba de na wo to be ma de ohunu onim ne mani na akura nim enya se onim me se ohunu wo to ba wo de kire no pa cho onim I see onim ana ni nyina chi no wo se o charge ne sei ma meta ne nche wa abo aso mete ma me nche nti fe je na we yin we fra wa re ni mo wale biem enti ene eye 12 na je se isa wale na gu me bo so ma miska biem o ma uska sika ne hia wa na so onu amu ne hia no ani mu no onu ani mu ne hia bia na ukoda no ho na se wo ba ya na o ta ma wo sei 20 cedis 20 sister 20 say cedis na wode ma na me eba eni ti wo fa car every wood village now be see Angraga junction na wa fa car foforo eni se sika na sa na wo boka say wo na so within the say na ma within so de wo free hen mfi santasi yani aya santasi he ya na wo maame ene papa ne enuafo ho oh okay wo munim sa relationship wi aja wo munim eti waka akire wo mo macho ma ka akire wo ene wo mo sesei na mo se me famla ne me wo fa no se me famla ana me di aba oh wa wo fa na se fabra Lawson oh boy okay ba kwa nko be kira ye fro no so no ane ka de ko be yem papa am ka akire wo mo se se na mfele be ma no wo kan no mo se me famla na eniama na wo cancel wo kototoye no wa na wo totoye wono na ma usika ana se eyeden kire mu me am to bibia 96.3 yedu ha me friends o meboa wa na atoto bibia eniama atotoye no ebi we wo de ba fi ha eja ayisi pacho munyi emfanto so mayen se so mo de beba be edoso mi ame ba mi wi amani na wo botonum no de ani de ani wom ring bible na be man honi ma me honi oma na mpa wo honi ma ya de ani de wedding bag chain am using 3 days ni nyina 3 days ni nyina ya atare okay matare be man so de e wo bag ring na bible so be ma ne de e na won so de me de ne ma no so de akoma no wo ne ma me fie ne ma no so de akoma o ma me fie na wo ya de adwuma mpacho chala chire ade na me ne ma me tete nyam de ska e ba me bi bia 96.3 nti o mo de ba ya na cause me hwese de wusi kan ya sika na nhye da no so e na watete bia to ana ya na te kakra to ya na te kakra to be ye say wusi wo ma 50 e da obeye aduane no obeye aduane no wo de say na taye na ye nhunu na ye hwese de besi aka no efie aduane ai na ro na to no bana e de ma na wa ankasa wa ye afia uyi ni amadi na wo Yoruba ma wuyi abusuafo ukọ Facebook a Lawson TV ye wo ho we hwan ring any bible one out toye what susu ne nsa nyina nim ne nsa me be dire o say eko sesei ani na epe woni ne nsa nyina ani so ya odate ate a yimi en hwa de why abusuafo ha akoya asem kese no kwasem ni so oba dowa optimi ya bibia bema eniema bi se ya no wahwe ye se obey opemasem woni na tena mfie nson ya che se aware ni enya maso watoto ni niema enti wo pa che se mame wedding wing manokrafum wo pa che se we no papa no eka prekra anim mi am to ma di de ni bibi wo mi awani neka mi am to ma di wa na wo to ye ya de lefu o ma me nyoma nyina to ma di mama camera ne na so mame enye easy eraba no onimade a efe wa to hwe ene kiti afia na abusuafo efe papa we no nkada be na abehye no ka be hye we no Saturday nti Sunday de ewom Saturday krampo ni na Sunday afia o ma me niam wo ho ya ko ma me dada ne ma me yunu niam ye wo ne ma me ho de ane de
ama me ne ma de be buy for na se aya de entire lazy num ne boa okay watches no ama me ya zie nti jiwes nka ho ni nyina watoto de ko wo ma me woda da na papa no wo hunu yi de onim ni nyina wo hunu ya o kan say say o say o kan say fe wan hwe na ni ase hunu say wo kana keke wo hwe na ni ase wo hwe na mo maso ehun say wo bisa no ne papa mu na oyi ano ana say biara cause onu anim say enya ade a ebekọ so afia for say wo hwe TV na afia na eyi eniema no wedding de na abeto so no Afisem ya de asembebo ya de ebienu ehu wow we no erano na ni so ade efe wo so ya de adwuma kra na me chede na se fon kola ade private school na me ma me na tenti ni yam diskaka ebrem wo nua no mo abrochire o mo ya sei o mo ya miensa to obi ade ba me ma me na tia me hwem eti ode ba na onso ati kakra o ma be say yetimi to ade ane bo odin sei ye sister ada ya huna mani o ada minya danti ase wie me bisa ne niam no na ma wi ade wati ase ai wa be twa elder ni afia said you see row ade no so ba na yetia eti wo row ni say no ka de nka elder ni na asa we your friends wedding day na be she we ho oh okay na white bi so etwa mu no ye de hin we ni emienu style say ya ere wa boaboa ni hu wo ma ye adwuma gira ye na so kra no sa ade we wontimi enye ante se wo se yenye de wa ba Afisem so yenye de ma wo ba chonka be ma no se obo ware mi a on kan kire mu na onye me ho ade on ware mi so a onsum oh ani ma na fia nyanyin tight ka ho yo afia enya bie so se kinu so wo ha ni obepa kwan a wo di ba bie so ni ahwe eye oba wo se efra wa fia ho na nama for de sa wo mu domu odu we no so de na gukum but be man ne ma na wo mu be man ne ma so ka ho hey sister na ono na ma wiska ade kwato ya na se ni ana me sha se to na ka wo sha se be ye mfie sei ni Kai. Sha dan kai. Be ye mfie mienu ana mfie miensa 2 years beba now the kire no say watoto we Lawson FM 96.3 onim na afia mbe date ni no say on ware biem na maintain nchen me tane nchen me se maintain nchen okay yo na mame ususu no na apam we say man me kotoy ugeji na chese okotoy wa hunu o se efe eti bibia ni wa epusu no se watoto sa de we nyina enti e bia on consider last time I hunu ye da be Friday we no yani aye Friday me da kwesi adadwo ade na me de paddo kokotu me bag mu ho na me hu me kwa na o se ma me ma hobim oh okay am si hobim o kan na ye wo den u sheki we mo trinko u sheki atrai eya wo de wutu hwe Lawson FM yenimwa na ya ndia aduane ma no atrai weekend be me am ya aduane si niema ko nsuo si ho waduane e ka de atrai e de aduane ya na ata ya ma no fufu ne ya enua fufu ne de fufu ya samba habim fufu ne de light soup akoko ana ponche otimito akoko otimito na wonu na di ni dwaba ya na so de ye oh okay ana nam nso so me no bonanse na o ma me ho nanse a ye na dwen se wa metena ho a eniti ne how pa ne se ya ade fefa wa ye waso ntimi ne wontena biem adai se ma metena ne nchen na wase se me nyum se de benio wase onyem me se me nyum tie wase enyanyem yem se no na ma o ye bibisa wo
ka chance wonyam na o ya sure say wonyam kasa kese mame feel my ya me hu me Lawson FM period no because o ma me call hospital so ni ska ma me dia ko na wan san kire ni be no hu won ho a e kire say wonyam say me num ya me wanum ya onwono eno nko an sha say da ben sha say free yes August ni mu August unufu nu ayedu me hu ya e me you no phone to her sister papa asembi be fi hanase ade ma bi no mente sister ya so say me pesa nka me bowuram okay nanka otumi kire ya se ma mente na se wie ba hu sa niam bebre egu ha enema egu ha se no nya niam e da fom na obo ya mane no de me mete ye ne se wo se wo si abrantie bi de na atwempena mfie enso sa na mete no na woni wo be ma ehia atwem pranfie nso na wa hye oboso wo be ware me be zango o ma yehu ba bi kuro hia abrante ne asem kuro abrante ne ka kire no a 96.3 etumi enya akukuoduro se wo hwe ma ma wa pesesi ya ne abesum ha no eye ne ma wo de kwa wade o ye de be ye ne ho ade a wo de be siesie ne ho jesa ware no minim entima ma lidia wada roma enka ba bi kuro hu abrante ani asampote ya abranti ya na kachire no a enti wagi to mu a waboa ne ho saa se wo kwa awade no enka ho nkire mu na afi me hwa ade bi wo ho ma me what say the elder eka wo hia no wo he na di asam no kachire wo ma cha me hu no ajeso yani ayajoso hey station anasa fahin ti ma me siesie ne dem ye ne dem nyina kama se ne me so me ne betera ho ti me ne ti wo kama 96.3 e chele ye tu film ma me fie ho e ko abo so ndi ko abo so no o start basa sa nti asam ba pe ba asam pote pa ben ana wo ka kire wo de ema me pe ho atie no ma mi de ne dobi mroso esi abrantie no enye oba bia na betumi aye sa de am eno na se si asa e kire magene se wedding gown no o wa huruo mienu enye metka o ka kire mu wa huruo mienu na eniam e ka ho atwa to be ma no nso a obe ware no ho niam ama oba no akoto bible oba no akoto ring ya de ware bible ni de mi hunu yo eda ewa ha ewai wedding ring ka ho ewai ni nyina ya bia ma mi ato bi so na chese nka be me won top you asama be ma na ka kire ma mi anti ma mi no tu sa na mo nya wo domroso e de ma no o ka sai na kire wo also be worry me eno anu na ne jiba so be wo keke no ne ne mo o be tene me ne te kama so na ne hu boni bia ya se ojo ma me na ojo ma na onye basa bia na ne nantini nyina wanko hu oba bia wanko hu hwe woni dem wanko hu bibia e kire se be men wo yire e wo ho anase wo oba bi woni nchen na yey ma mi bo rabu ma mi nko bo ya me de ayo hu say na osi so no wa shi aba ma bia na sister o mu san ho ma na me do say na ba na bra bo mo kan so mo be ware enti sa be ma ito so me ma say enti we nko a de otu sa na mu yi ne do akowura mu sa no asa we no onye basa o de din o do ha o sorry say oba sima unya ware abeware emema dodo sen e na ase ope obema bia nse ope da me basa me mo bewura mema ware mu sa oh sister I no be dia wo wani no me say emema dodo sen na ase ope a wampene ya we no bema no kra na ase ye friend say na wusu aha eti na wusu be kan ya se wudo nyina toto ne ma ne ma me de ne ma de waba no ma de no nyina watoto edi asem kwa na o ka hiro Domina me huna me ase me huna se Lawson FM ojo onyo bi obobo ma basa ma me person don't be question say be ma bia ma na kwa mu da na wo si so
oni be ma bia enhia na say be ma bia nka so be wan da na be ma bia nse ne peda na e ho no so otu ma yu because ho na about me no mo ntena me no mo be ma bi ene wa hia nada but me no obi achi me say be ma bi ene wa hia enada mami kaka utrim ya we nkwa de a wo hu a wo se popa wo no wodo akowura ma toto hu ne ache se de wa ya na ya nwanwa eti be ma bia nhia wo pe da nhia wo nada won se wo pe da ya we nkwa ba ye wodo ati ahwe ne musa no me hu no na me hu se we de wojo nti we de medi na chi oya de na ojo me ne kasa no a wanya ene ne kasa ne na yi ene na ye de ti ha no eti na de adwo nyina ena e kire se ekese wo ye sort ase we ni nyina ya adesuade a yesua e wo Lawson Afisem so eni nti me dofo se wutie yan na wo hwe ye ne a fa ye nua ba yi asemu fa yesua hunu na entoto ne ma rough ya fre na na wusu said that sa ne fre no good ya fre na na wusu na ye ne na twetwe nkomo no me kire yen se ye ywa watoto ne na e de na wa wo hwe den wa wo se wo hwe da wo kasa mu ase fa masum se wo se nka wo hwe da se aware ne beba so wa na wo hwe da no menim say aware ne beba so nti ka afena ka mbehye date no yes afeda ati ni so wo na wo behye date aka me ne nyina ye badwene ho na hye date no mami ke be ko sofo no ho sofo be yan hin asafo e me ofasa oya wo fa enti wonim asem ya e kosui okay enti waka say onware wo no e di asem no waka kire sofo me ko ka kire sofo de say o say onware bi ma tine ni so na sofo nka say me pamla ne sofo na na se fabra Lawson TV ho enti ne botaya ne say wo ma ne nchen dia ene opoku mfa ne nku enua na ode bo charge okay charge bi ani because ya ne nakasa ya be friend nso so nti say charge bi wo ho a eno kan ntem ye defend what it ko boy jama bia wo ba bia wo ye sure okay be ma no abaso na na wusu abaso hello na na wusu hello ya mwache eba Lawson media Lawson TV ya from ma Lydia me chemo unim erabe bia ye friend no eye nanama no when in time to say abani bia ni ho bani bia ni ho na setena no mu na how kakra wo me na ntam say on tramen chan on ma me ho nti weekend no aba me ho Saturday or Sunday no ko. Oh, okay. 7 years. Any problem there, but I feel when I'm carrying, sir. It could be a old baba. That's how time be far. Put on a far. Now, when you're a hard, and our bands or band, and I just do you don't go. I stay here in you, madam. Now I'm no plan, original life. Original life, when I do one. And I do beer, no cushion, no kindness, come out the now, wow. Oh, walk around tea. And say, Tanafaco, Nanantiano, wow. You say it's a bonnet for adults. If you feel, you know. Ada se obeti matna hat unti min tana so awo ma me ho meba ho na mako eno ani eno de maba ho no na wade wa ba ha se eniema watoto wedding ho niema engagement dia wo ma dia wo ma me dia wa hunu obetumi a me nya no fum so bia obetumi a ya wanya obetumi a ye dia ni a I flower so by an obetting aya one year, na boka na wi. Na enya ma no na atoto ya na so no na toto ye. Oh. Bisa no ka me boy obeka kire mo. Ye wi aye be bisa no. Boy obeka. Na na wusu se wa boka. Wo se enia me so wa na oto ye nti e ho asem se na na wusu gina so na on kansa e ho no nkyerɛw.
Pacho. Also why they? What's in your man? And your man, one to tofa, and also to Toby, into when you want to see. What to be, what to be. And your man, and never go out rebeno. Oh, dear, now go boy, and I'm in your man, and no mamma, no money, I am talking about you. Oh, dear. Oh, mamma, no money, me am talking about dear. Oh, then I walk. Well, it 2 minutes. How about oh, did I walk? A bag of me, media. Oh, I see. Nana was way. Say, how our dear best and son say, what's your own worry beam? Now, I feel way, dear. Wow, foul pine. And what did I tell you? The passion is a travel before. Now, Nantananti and Junantia 1 to 2 more every weekend. We are over. I dare not area. Oh. And I do 1. No, fellow, hear me. Now, make one make one, and our oban so won't here. It's a problem be anyhow. Nana, madam. Problem be anyhow. Problem be anyhow. It is a same fan say, or Tiasie. Na wa baba betina wo nchen a bema wo nu aba se wonya no ho ade be ye de wo se be ye no ho ade ade wa toto ni nyina wo de ne aduane kakra wo be ye na agya mo de serve ya kra ye beba bi ade ntina wonya sa aboni nyina wie minister bi an de bokati na ka kire no ansa adwuma mu nya na boka ni nyina ma boka be 70 million ni aware ne nka be so aha eti se wo wa ha Mami, Nana Usu, I was so. What say? I want to come with you. I want to come with you. Now, I flock on you. I would know one of the about not and someone can know. I want one to see who Quayana. As I say, I want no air conning. Oh, it's 1 year day, and I want it to me about Nana. Oh, yeah, no, you have to work with Busano. Hey! I don't know what kind of some of the auntie. Will you too good? Oh, yeah, I was say, and now you fry and wallet. Eh, sister, my goodness. Mamma say, and now you fry. Yeah, when you fear say, Mammy, when you're 42, and a bar was so born who by anti not where you go. Why you go predator say? I said, I know. Me say, why you go pressing? Unyingui name on born who by. Na ya na nyinsen e bi ba e ma wo ye. Madam, I can say you na ko bank anya. I mean, the nyina. Eti dia na be kan kire no, ye no ye twam so ne ye mfre. So boa na se bibia ye okay a. Minimum me fa younger na wo. Enye wo mun kan kire no. O say Oba wala na se no want me an oba. Na fa oba go fro na oba. Ene na kan kire no. Mashallah pa. Hey, Nana Usu. Ma wakoma obey oya ade se de osiken oya obi a oboa. Eni nti ye be fro wo ha. Na saa ensiesie we se no yetimi asiesie no afise mu. Wate? Fum so bia no me se me nya ne boni bia. Na so obeba me ho a omla na pa ne awia. Me nya ne boni bia, me nya ne boni. Asendi ene ho. Wo se oba no pa de animu ya be ye no ho ade. Ma ye bibi awia won ho. Oh, okay. So betumi aya onye me de mi tanaki. Eti sese no yen hye date ma wa na elder wo ha me wo ha man from pom wo ha ayi na wo ha yen hye date ma. Onu na be ya because it is who say amano. O say Nti mo ne nkasa. Ya ne nkasa sesei. Me nuanu. Mama say Me say ya ne nkasa sesei. Won hye date. E kwa ya be fa so oba ya metanaki bet. Me de na bokon ka wie. Hey, Nana Kwame, wo ya ma me ye ma hyehye me. Eni ti nyame ya adom a ochina bomoden na bra eye Lawson efi ha say ne na wontwetwe nkomo wate na bibia anya kama. Me ma kwa na mo frɛ me mekasa. Yate. Na de nti na wonti me ba. Bomoden na bra ye hu fili ebeboa. Eti bomoden na bra. Why? Ma oda mate. Okay. Auntie, yi gyina so. E de na be ka kire no. I don't know. So. Nana, husband. Can intend me emre. Until the mechanic say, Obapena me already, I'm so Mati. What said you can't yin? Was it a year friend said, century and a dozen, and I do 12. Now, friend, no, Bage Hinime, Brahase, and Ubejai.
Can you say no? Nti say no wo ma ye di agina mu na afei kwa yese maame mo kan wo say otimi pene saa de no so dia ene ne oni problem bia nti aware na beba so wo dia ba afisem asolve we what nti nyambo a kire no beba ha sei ni ahwe entoto ye why okay ha ye nua ba na nama abebo ye nkomo na ahai ena me pese me ka ho asem kakra de di kan Wasi washi abrantie bi a yefre no nana usu nana usu ama wone ne san atena sese empna emfie nson na empra ne mu anamontio ene bosha nana usu ni ahye ne nti waye na adwen se obeboa ama ware na tumi abaso enu nti sania yedi siesie ye ho kwa aware bia be maboa wo ba e manke wo toto no ono ankasa sinkete atoto ne ho niema wedding gown yi o ahoro mienu a wato a enne wode a kire yen enye no nko otoya to ma na se ekura niema obehye e de abeje aware ni nyina wato de akoma no Mama ni atato Bible aye de ware ne ring aye de ware ne nkomo boyi ama yehu se ono ankasa siesie ne ho enti na me busa ne se na abrantie enya wusu na wusu yi e de asem pote e na wo kato na dwene mu a enti ma ni nya ne ho ahotoso tu anamon a etise ya ono ankasa siesie ne ho sa ware wo ware Bibisa and was say also obeware no the word obeware no and ono so dia ware ni hia na nye asemi nyina ani na me won sembi wo ha onse na bibisa asembi maami anya bia no osi so no be ma bia nka so obeware da e bia na meware no de di kan ya wate bia ni meware na onsi a bida obi nka nkyerɛ ne sɛ mɛware woda ɛka na wusu nko aho anti ɛma wunya ne mu awerɛhyɛmu ɛde ho ato no so emfie nsompena twe wanhunu baabi a wɔde wo kɔsie na afei watumi atu anamo abɔ kante sɛ ɛde asiesie ho sɛ na wusu bɛware ahei ɛna mente na se nwieyɛ ɛma mente sister ya se nwieyɛ efi sɛ empanimfo ase si ebesi uswa enki ehye wo ma enti wo kwansa dwase na nsa ne wo ho no mo hya sa be no ba bi efire ni eno na me kire mu yi ade no a ye de hye nsa no akatachuwa kane no na nsa afuo nsa dwase akatachuwa no de yakura no na wo a o hye wo no wo de kura ama wo enti kura no no kura akatachuwa no eno wo de hye wo nsa no na ohwie ma wo na anyama na wo jaya enya wadwen se wo konum sini na wie na wasa abaji biyo sa na mpanimfo se yebesi wuso a yebesa ma obi ewa enka o hye ne yedi kan no enka wo ma wo kura no eyema oh I see wa ma na anya ma no osie ne sini ne de enya wadwen se wo num sini na wie na wasa akwaji biyo ebebuo no asie ni hwa Emma no yanka no kura bi enkyeremo bema bia no se unye gya wo ho emma no 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 wotena bosome miyenu miensa enan na woduru afe na wanya na adwen so obeware wa enye wadwen so obeware o enye ntum so obeware emfie nsom yampana twen na de abia no wope sabre no ade ya no wope wo ho a wo hunu ye ada binum bruso tie man ye ebi ma wo nyina wo ayada wadabi o say sawo da ayya wadabi adami fudie no wadabi sawo sori agina ho wadabi sa anwumre wadabi sa ye da suomu wadabi ahomache wadabi ni nyina ne ope hu awo ho no emfie nso wa hu enti dia na boro so bi what you asem na me kire no metie pa enti manu nsua de be ma be ware wa enye mpna woni ne be twe o
Enya mpena won ne ba twe o. Ena enya bibi surunko bia wo so se me ya ma be ma na hu se da bre mani gi aware no ho bro so. Be ma hia no obeware wa. Obi wo ha won na nhia na da. Oso obeware obeware. Wan fa ho ama no na ni je ho so obeware wa obeware. Wan to bibi ama no na ni je ne ho so obeware wa obeware. Enti man bi nto wombo. Mimi wo se na wusu yi no wa tena so ya hu se sister ne kwan do aware. Na ni je aware ho nya aware obeware. Enti wode na no ato no so na o didi sister yi ho no ogi bi ma ne maame ogi bi ma na busuafo ne mamienu a wawo mu sister yi ese wo no na ehwe wo mu na chese wanya adifode na wusu anya adifode na wo ye ho adwuma nso vie nso oba wode wa no ato no so oba wa oba ya toto ne ho ne o say oba we kra de ne ho ni ka bio aka aduane ya de wari agina wo no wa wie aka aduane one no akasi kaka kina wo de be send ni pomune abu bia wo de be kwa ko hu abusuafo so wo ka kira no kura no wo ba ye efi asese enti ayo wa ye we no nyina wie na wusu aheda bu na ne agusu a na wo dada no o ne ne kasa ho no ba bi na o say ba bi anu na manajo wona mai o vie nso no nyina wona manajo no wahu evie nso no wona manajo no wahu o se won pesa onye na ajo nso oba ware sesei yan ka no kure wo sa na wusu nya na ajo nso oba ware sesei bia sister ne ya na ne je ho na eduru ba bia wonya bibi tete ne ho no eno ana wode na no ato sesei so adada sister enfie nso Ada misro jina ho kakra bi mame hom so ba bia de obeka neka ma sister yi wo ha say sister na yi mo de ho na yi mo de ho kra ma me mani oh elda no be betia ka be ma so no ni bi obenya de ntia me so me mani nya no minim se so me mani nya adentia waka bi bia hiro me dru ha me kiro sha se oh ya na dru ba bia ya moa enipa ho kire na ekwa bi so na wo se yeboa no hwa sister na de no ya me ya na asem no ya me ya na eye mema binum susu ban emema o mte sa no ye fro mo kokotako wa hu se oba no be yenti ekwa bi obefa so a obedidi oba no ho obedidi no ho on say kamia ye say atina ni so eje na wusu atina ni so enti on pese say ye ni mu hwe biu was say o sister ne kana sem was say oso wa ye da wa ba abiri wo se den one ni san ye no say na sister no wote ohun no gi ni tumu na afedi ye ko wie sai mama ye nse de asase ye se emania asase ye se ma no hwe na wusu se o pene nkwa pena so mdwe a e wo so oba fie ha sister you wa ma sister de na wura hye ni mu oba beti sika akoto wedding gown hey ihun bi cha che weso so afa o papa afia ba wo beka we afa o sap closet ana we no so no anya common ya bi hu ye ana man bi kura ware ya omkwa han ya ni se o mu wia no ma woro mu wurade ama o mu we dia wodi begu ho ama ne ma behwe tinase say wa mi aware no na ni abire o hwe ememe bi nso po oba na ni abire oba waboa no wawie enyo we your friend say oba waboa no wawie wa ya ready so onya awade na oba ware oh na me de say brother ne so obeba yeah ana wakansi so e de bibi beba tabata ho na emom yense no ne yenka no kora nkire no ansha obema sister yepra enye say na sister iti o be ma o oba de ne wire sem na ode nani nyina to so na onim se aha na ode ni kodu na duru ba bi na wo ye ne se ya efa bebere trim ya wa mani bi o ha o ma bodam o ma dwene enya adwuma yie mema bi nti sa watumi aboa ne ho oba besi atoto ne ma wanyina agu ho na duru ba bia obeka kire ne se me ntimi no wonto aso bio 2026 pa oba bi fa hey sister kura nyame kura ne kura ne mu enti wo mo ka kire wo mo a
was say woman say omo famra ha no omo nim say so oba beduru afisem ha ye beka bia ma no e de sister dia beduru ha na wusu mpanta momra no wabu sister kwasia obeba dodo wabu sister ikra ni mase ada no oba aboa ne ho na wo so oba wa no na afa dia duru ba bia so nwa oba be kirem okay sister ni ho akodim so so nwa no a ya ba ya se afiri ne maame ho wase bo atone ma akogu ho ne nkwada a wahwe wo mu waso obeji bi nyina ya ba boa na manaje bisa no me ahwe so obenya age a sister maame hwe wo ka nyina nani atosa maame obeje aya sem bisa obeje oni ema se ya no on se eje wusu na na wusu aka asem bi ama na to na kuma mi so obeba ma wa nti yanchen ma ne mra okay on to me nka ho asem se me mo me to sankra yama no sawanye antu anamu asesa yi eba mana kuma ato ne yamu a ene ye ka bi asesa ya boy e wo se na na wusu tuama no ye be double no kra also tuama no because obi wuwu emu obi nkika dabi on to me mabra wo ho enhwe wo ma ema wo enhwe wo ma me ene abusua na ma wo ema wo mfa ne besi dabi enkwa ne sa na mo ma no ye tumofo obi amana ni na ho na me ma no so ya ye word o say ai my wild emema na ye word ujeja ho obetu wadi ya no mani aye brown someone nko a ti manu so mo mani na mo okay na nanka me pese me busa sister say you know bible no to ne say na ring no so to ne say ana urafi ring no o to aye di say ring me to last year ni last year na o to ring bible no de won kai me to 5 million ring 5 million na sister so oye de adwuma ai on the way o sie me hwa ne sekura na me hu sekura gold sisim just open life ankasa ade e fe won ani so ana wonya wade anso obewa papa misses ma sei ana se uwa no a enkunua no e ba no pa na ba wia na ba nwumre se wo ba akonhoma se wa mo ye wo pe ubedi anadwokra mo beda ne ti milo anyagro ma leader ma me fancy ma ti papa ya ma fi anso mo me da se pi I tell you now we wusu ne ti now we say me bisa na sem bi na utwa ma no elder obi be ya ne bibi ne na nya ko me say papa ne tedua mo okay sister on say the entire member so the entire member say obeko ho no say papa no so obeba oba ye be bisa no ensem bi wo ho a e bia no odigugu no so ama na nika me do bibi asese ojibe ma yekohwe video ne eba ye na asem we die utie mu nsem a obehu ne se efe bi no be ma no wanya die nanso ye ma me die e asem ma 42 years on way na sisi ano nyame adom wabom paye kabos kabas ni niano enne nanka eba na wie ye na sisi ano be ma no so ye na adwen so obesesa na adwen na awawe no ma no maso bio e na ye ma me dia bepie mu e wa ha sei na asem a meka ye na ansa na ye kɔ no oyibe bisa se adenti na mekasa because of say be ma na ehu ne say oba no ebetimi aye bibia no ne wedding gown dien be oba na nkasa ene di ni sika eto be ma na die anfa ni sika anhim isi an se we hu ne say oba na ase oba na ewawe no the vias adi koi die chese oba no ene ewawe be ma no esa se wotimi ato be ma hu nyama asanso aka wo oba na wawe be ma na se be ma no ene ewawe o wotimi ato kawa wedding gown you wato the obese Saturday Sunday nini a wa na odu sika ato nti si abema na de we hu ni so oba we de but at the age of 42 uni onware uniba na nyame adom ne kabas kabos no sisi ade nyankopon se o me ba mate wonne nti no me de be ma nyunyamfo eba wa babo mama wa we na wo pe no abemu na sisi abema no so na adwen se awawe no no so o ma ne nye de emma so bio
na denti abema no kasa ne se o se oba no embetena ne nchen oba no so wo reason nti o ye de o kasa oba no e wo reason nti o kasa o me hwe me maame nti no de twen na yenye den yen ware ye wie a na ma betena wo nchen na nso bema ne se da se wamba de ya aware no yenye wi 2026 na me no ntema yede ati ampam se ma bema yikan enzo eno na waye oba no na ehye date ye bibia o nyama no no ana wo di ni sika toy we di abeba ne se wo na wakoto bema no enye bema na ebeto ntino eba ne se ye trinsa ne nyama ma no ye sre mamu fa mu hu nhyem se eba ne se aduane na bema ne kaso o meyere sisi amakoye si ntu die nso fa aduane ne side ne dia eno die ye but eba ne less hu nyama wawofo ebeka se bema no nto memfa 10% nka ho because unya do 10% scale no ho dia minua ewe di wewu abeba ne se onu kwa obeti one day kwa amutawawe na ase ko obeti mi die no mpa yede afa so di watem emmema die sometimes na ebimu ye ngi omundi sa wo begin se o buwa no but ewieye no eni asem no na ye ba ye kasa no ka bibi se anase papa kasa no ka bibi se so oba no ni oba ne tena na oba no anwo a eja obekwa akofa yo nge ebi no ne na ayede awo because onu we hu ne se maame ne de wotwem maame no so onwo da awo no one de onwu bida esa so onu gitumu se ne maame aka che ne se yen warewa menye de menwo nti sa de na hye ni trimu a besi enne eni nti onwu da feina anko twen ya ware no baso a na eja wama bema no ba but the way ekeka kwei de yese nyankopon se ye na bibia to di na ware baso a awo no so nye den emlaso because the way abema e kan die we de watu one de da waba okoko se uba na wanwo a obekwa akofa yonga ebi na eja one na awo nti no mesre ma no list ye de ma be ma na me waka se e na me mefa we e na me mefa me papa ntoma no e na sika na be se meboa menya sa edu aduane ne dia o aduane o meyiri misika asa aduane dia eba no activities around anase within the marriage ne dia ene die eye but list hu nyama die memfa 10% enshim aha ena medimu ebesi na meka osa hi gusa emergency Ghana TV eso subscribe na like na fa comment so eba comment section ase edi ameje so ani keche mami esi enesin yebesanso edin shemu ewa. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time, or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.